Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silin sang puya Sarkar lai punat khona kumsom pariat chunglam COVID-19 hridan na apek me ka ngai thatu te hridan na lavek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven na ma lawin thla da lo ula ina tom tlatin tul to palo chom pon chuak lo ula mai tom na vom midang ngai lo le kut le mai ti file hridan na lak te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kain hme hre du ne chon rampum huwa helpline number bial pakhat panhi pathum pakwa pasari pariat bial pali parugle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial panhi te biak po theireng ani tuna chon chanchin thar hilonga thak chun zo mangu tugina COVID-19 din hun hre thar berami za sari somni pangai nen kai ti mu chu ani mizoram le asamin kara thawna thane zel turin mamit dc le asama karimganj le kachar dc te nimin khan anin bia Union Tribal Affairs Ministry le All India Institute of Medical Science AIMS strang dun suan nimin khan NGO tetan poshan man mai injitirna annei Kerala chon Shileng alazi om theilova nimin khan shikai singhi sanga le som mu chu ani tukina COVID-19 din hun hriat thar bera mi zasari som ni pangai nan kai ti mu chu ani a sample test zong zat sangruk zasari somnga pali zinga za som point pasari pathumin Shian kai ani tondin huna shikai to zong za thi singruk sang ko za sari somnga pakhat ani a singa sang sari za sari pakhat enkol da man to a enkol lai mek sing khat sang ni zathum somli pasari omin mi za ni somthum pathumin an thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory shikai somli pakhat mu chu ani a TrueNet laboratory sample test zinga somrokan positive a rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chu zaruk som pakwa an oma FIA test panga positive mu chu anom bokani mishing sang khat zela positive mu chu to zati somruk pathumani a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to zati somni pakhat anga chut ani Valal siamakum somni pathum college vai tru si ha chani min chamadar som pakhat le achan ve khan COVID-19 na wangin ZMC athia August ni som pali khan thia kai ti hria choni in August ni som pasria ZMC admit ani Nimin Khan Chief Secretary Pulanun Mo Chongo le Additional Chief Secretary Puje Siram Thangate Hovin Ministry of Donor NEC Nasit Special Assistance to State for Capital Expenditure Noya Project Rang Somsari Pasari Kalpui Mek the Clear Hawani a Department Rang Ho Tulu te telna he meeting a hian project Hanchin te Mabak tele har sadna omte Clear Hawani bok meeting a Chief Secretary Chuan Central Sarkar and Sumat Ho Project Kalpui Mek te chu ahun taka zofela poimo a Department te chu project reng uluk taka vila har sadna omtele anchin fel thelo thil omani chuan chung te chu ngoi bo pui mai lova ho tulu sang zo ka le ama hna po rang taka thlen va thin turin acha ani Mamit DC Dr. La Rozama Karimganj DC Khargeshwar Pegu le Halkandi DC Rohan Kumar Jat te nimin khan video conferencing mangin anin bia a Mizoram le Assam Sarkar State level meeting in Aphut Angin District Pathum DC te chuan ram rio wanga in huat na paibawa borok tha om zel theina ne dan noi remna le monna om theinan te District Pathuma mi puite chu in mamo ton anni angin ralmong taka in kalpona om theina tur chungchang soi hoin lungrol taka pomtlan ani meeting a hian DC Pathum te chuan ram rile chhevela harsatna omlo nan thei top chua malak ni se anti a ram ria boina om palpo a apunun zelo nan tlang takin information in shriat ton thin ni se ti ani state border issue chu district level thune tu te rel fel thei ani lo wangin tuna din huna chuam tuma inti boiton nova inza ton tlang ta ko sa ho turin meeting hian a rel bok meeting a hian state level meeting in thatina meeting om tura ati angin DC Pathum te hian borok tha om zel nan thatin meeting ni big le hun big siamin rot fel ni se online platform sang man tang kai ni se ti ani bok Mamit DC hi Mamit SP Puvinet Kumar le Pupol Rokima DIPRO Mamit tinan Troy Oma Halkandi DC hi Gaurav Upadhyaya Halkandi SP chot a Troy Om bok ani Myanmar Sarkar sipai le mipui sipai te na sazoka anin kale ta ka wangin sahimna zonga Mizorama lo lut thar le anpung zela tuipui ral group YMS secretary puchalian ngura hna tanga kan correspondent thadon danin tuna hian ral tan omsa le ron lubel mektenen mi sang khazaruk somni pathum man oma tuipui ral huam chung khosang somnia da mek an ni a tuna hian triau lui chaklok falam le chhevela in kana athena satawanga sahimna zonga ron lu tum antama wangin quarantine na hmun tura har sanna antong sa hle to a
tuipui ral group wai me chuan ral tlan omna tur hian khosang khotang hruai tu te an biak thu kan palai an hril bawk puram than moya east tuipui bial to MLA Bambuling Road Vice Chairman chuan a bial chunga ral tlan an pun bel zela wangin thei top in hma la chhomek zela ral tlan te omna relief camp sang na tur man ruwa chule poimo te bial chunga aranglama thonnu atum thu soi heti lai hian na thial district khom chung thingsai khopi alok barmaram chung lungler khuwa barma sipai camp chu barma helpol CNF 10 an beinia soini a hemi chan le na hin barma sipai te chuan jet fighter helicopter te bein an chang ne ta he tharum thona hi thingsai khuwa tang poina hmu theya thingsai police duty pakhat chuan thona thok lai te po a hmu thei vek ti soya phone signal thalo wangin thu chiang tak an na hre thei big lo ti soin CNF mi liam tur anom nuala a hriat thu kan correspondent a hrilani thingsai kho hen barmaral tan engmaza anom mek bok nimin vekha lunglei steering committee for Myanmar chuan khochaklang dunga Myanmar ral tan omte tho in khochaklang dung tuipui di khoshi le tarphawa te Myanmar ral tan tranpuina pe in an kal chuaka bufai back of ni pasari dal back group tel case thum silpoline thomno te an pe ani tranpuina pe hian steering committee for Myanmar lungle tangin pukela lompia vice chairman huin member mi panga an kal ani Mizoram Sarkar flagship program SEDP noya nimin khan aizole chevela sanga dil nei tu te tan sanga chi semani Fisheries Department on Socio-Economic Development Policy SEDP noya sanga chi hi aizole Saitol district subsidy za som sarin an semmek ani tundin muna Aizol district chunga Aizol chevel khuatele khodang pariata sanga chi hi semtoni in Saitol district chunga khopanga ate semani to boka sanga chi semba khuwa te hian sem chun zom mek zelani SEDP noi hian Aizol district chunga sanga chi noi nga le Saitol district a sanga chi noi ni sem tura ro manani a sanga chi sem mek te hi Indian major carp chithum le exotic carp chithum in polte anni Fisheries Department on SEDP kal tangin sanga ain tawdel theina turin thei topin ma ala mek ti sarkar chu chuan asoi ani All India Radio Aizol Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangkop chuan India ramin zalen na amu kumsum sari pangana lomna kalpui mek kwalin quiz competition tuntha August ni sompali in rin ni atanga tanin kumthar August sang hi somhi pahi kheng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rin ni zan chanchen thar puan huna piang in zo na puan ani anga atuk pathian ni zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adong don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar longai tu chinam che chanchin thar hi All India Radio Aizol atanga puanani Union Tribal Affairs Ministry le All India Institute of Medical Science AIMS changdun so nimin khan NGO te tan poshan ma malak na peng pakhat tan cho thai le risiana lam institute an huai hota he huna hian tribal te chen na huna NGO samsari chuang an telani nui nawa pailai le no tinu te pek hun chunga cho thai ya tul thu de tarlan ani a kombit li a cho thama mo dan te alem nen en tirani bok ram chunga tribal mai che te zinga no sen thi le nu naw chunga thi an tambi ka hei hi cho thai tok lo wang le tribal no pangte risiana lama ani turang ani phak lo wang ani thu tarlan ani bok Kerala chon shileng ala ji om theilowa nimina khan shikai sing ni sanga le som mu chu ani a Thrissur district chu mu chu tamna berni in sang thum zani som ni poruk mu chu ani a sample test zong atangin za som poruk point panga pathuman positive a mi za som seri paseri nan thi puile ani shivai en kol mek no an hi sing thum le sang seri chuang an oma heti lai hian chief minister Pinarayi Vijayan chuan state chunga COVID-19 din hmuna wanga thaphang lo turim in puite cha a shileng tho hina chu khong takin ana dawlet theini in an hria atia state chunga chaktaka vaccine pek ani chuan shileng dona konga apui ni in a soibok ani thale nilia tangin state chunga zena inte chu ata tadin honcho tura ruaman ani thu a soibok chanchin thar serti topna na tang pui tukena COVID-19 din mun hriat thalbera mi zasari somni pangai nan kai ti mu chu ani Mizoram le Assam in kara thona thane zel turin ma DC le Assam Karimgঞ্জ le
kachar DC te nimin khan an in bia Union Tribal Affairs Ministry le All India Institute of Medical Science AIMS changdun chuan nimin khan NGO te tan poshan man hnuai inzirtirna an nei Kerala chuan Shrileng alazi om theilova nimin khan shikai sing hi sanga le som mu chu ani chuti zong chu chanchin tharkan pon thei chu ani